What's up, y'all? We back in the Lions Den. Zare, guys. I'm here with my cousins and I'm here with Manny's nieces and nephews. Today is Kids Day. It's been a long time since I've been to Boda. It's like when I was like almost 6-7 years old. ስለዚህ ሚዲየን ኤጅ እዚህ ጋር ያለው 10 ነው ማለት ነው። ኤክሳይትድ ናችሁ? አይሰማም ድምጻችሁ። ኤክሳይትድ ናችሁ ወይ? Yes. አይሰማም። ኤክሳይትድ ናችሁ ወይ? Yes. Let's go guys. ጉዞ ወደ ቦራ። All right guys. So I don't know what the process is. I don't know if I low-key forgot. I don't know if we buy tickets first. We're gonna see how the process goes. I'm gonna go to the reception. We'll see what the vibe is like. But man, this brings back so many memories. All right, guys. So currently we're trying to get tickets. There's about 9 or 10 of them here. So I just decided to get tickets for every single ride. There's about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, about 8, 9 rides. So I just figured I'd get a ticket for everybody. Just buy it once, so we don't have to keep getting in line. The line doesn't look too crazy, but the hardest part about this is keeping everybody together. But Manny's nephews and nieces, they have somebody with them kind of watching them as well. She's helping us, but it's still a lot to manage. Like, I'm not gonna lie, kind of overestimating. And here I am, I want 10 kids, so I don't know if I want 10 kids anymore. All right, guys, so we just got all the tickets. Like I said, it's about 9, 10 kids. Booked all the rides. I want everybody in the comment section right now to put in the comments how much you think I spent on these tickets. So we're in Ethiopia. We're gonna do at the end of the video. Compare contrast naregalan. So if I was able to take, my cousins and my nieces and nephews out in states back in Texas, how much I would have spent, how much I'm spending right now. We're gonna do a cost analysis just for the fun of it, because I'm a numbers guy. So, but yeah, put in the comment section right now, and then at the end of the video, we'll see who gets it right. Okay, so we got all the receipts. I'm just gonna hold this in my pocket. If we need to buy more, we'll buy more. When Hasit and them come back, guys, we're gonna go to the first ride over there. I don't know what it's called. Not the Ferris wheel, but the one with the dragon. ተለይተሽ ትገቢያለሽ? መጀመሪያሽ ትገቢያለሽ? ነይ በቃ ልብሽ አይቁም ይቀመጥ እንዴ ነይ። All right, guys, so we're first in line for the first ride, the dragon ride. Kids are in line. They're kind of scared, so it's gonna be very funny to see their reactions. Yo, y'all see it live in the flesh. They're playing. They're screaming. Good? I don't think this is that scary. Y'all wanna mess with the action. ምኑ ደገም እናንተ ቆይ ነው እዚህ ጋር ኢንተርቪው መደረግ አለባችሁ። ኦኬ ጋይስ፣ እሺ እንዴት ነበር? ቆይ እኛ ሰው ኢንተርቪው ማድረግ አለብን። መጀመሪያ ራስሽ ታውቂዋለሽ። የት ላይ እንመልሰዋ ነኝታ ደግሞ ወተን እንመልሰው አይሻላል? አንተ ይዘህ ካዘንክልኝ ይደገማኝ። አዎ ይደገም ያበረ ነው አይደለ? ቃል የምታስባለህ? what do you think? I don't know ደስ ይላል። በቃ እሺ፣ አሁን this ride right here ሁላችሁም ከ1 እስከ 10 ሬት ታደርጉታላችሁ። ከ1 እስከ 10 ማለት በጣም ደስ ይላል። 1 ማለት ደግሞ አይ ዝም ብሎ ነው የሚቀጥለው ጋር እንዲህ በሉ። 10 ስንት? ከ1 እስከ 10 ትዘጋለሽ። አንቺ አትፈልጊም? በቃ አንቺ 9 ያበረ ነው ማለት። አንቺ 10 አንቺ 9። ስለዚህ ጋይስ ቃላው አንተስ 3 ግማሽ ለምን? why you think 3? ለምን ነው 3 ግማሽ የሆነው? ከዚህ ወደ ላይ ሲሄድ ከላይ እንደውም ወርተ ሲሄድ በዛን ሰዓት እንጠለጠላለን። እሺ፣ ስለዚህ ነው 3 ያድርገው።
እንግዲህ ሰምታችኋል guys. You heard it from here. A lot of people ይደገማል guys. ሁሉ እናደርግን የምኑን የውሃው እዛ ጋር እንሄዳለን ነው አብረን ነው የምንሄደው እንደውም. So guys, right now y'all heard it. So far 9 out of 10, 10 out of 10. Kalab said 3 because his heart gets hung up when he comes down, but I think that's kind of point of the ride. But we're gonna go into the you guys seen it here. Let's go. Guys, it's kind of worth it to kind of see their smiles, their faces, their reaction. It's worth it, bro. Good money call you guys. Comment today. Money ምን ሆነክ ነው? እንደው አንድ ቀን ልጅ ብናጫወት ምን ሆነ ነው በሉት. All right guys, so ተንጠልጥለዋል በአሁን ሰዓት ላይ አሁን መጀመሪያ እኮ የሄድንበት እንዳለ ሬት እያደረግን ነው የምንሄደው። አሁን ስሚ ቅድም አሁን እዛ ጋር ከ1 እስከ 10 ብለን ነበራ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄኛው ጨዋታ ከ1 እስከ 10 5 8 ኦኬ ሳንቺ 5 100 ይሄ ተመችቷል። በቃ ቃላው he like some slow smooth አንቺ 1 0 በቃ እዛ ጋር እንመለሳ Okay, so average is about 5, 7, 6. It's pretty slow, but on to the next ride. I think they just, going from the Dragon one, going from really fast, exciting thrill to slow and steady is probably why this got this rating. I feel like if they went on this first, they would have got a higher rating. But ahun, guzo wada waha. Tinya chota Sosta. All right, guys, they've gotten in. So I think this one shouldn't be that scary. Like, it's just going around in circles, but you never know. All right, guys, Manny has finally called me. All right, guys, so Manny has made it on their 3rd ride, so he has to give us minimum 300 push-ups. It's 100 push-ups every single ride that he misses. And we're gonna ask him why he was late, okay? What's going on? What up? So what's up to the vlog? God. But I have a question for you too. So you gotta answer to the vlog, bro. I made a bet with them. You owe us 300 push-ups. The reason is 100 push-ups for every ride that you missed today. Every ride? This is their 3rd ride. Well, actually 200 because you didn't miss this one yet. Yeah, you know what I mean? So, but why were you late today, bro? Well, as you know, we are in Ethiopia. It is very crowded. There is a lot of construction going on. The road over there was closed. The road over there was closed. So, as you know, things like that happen in Ethiopia, so I'm not really late. In fact, I'm early. But anyway, Shap, they're about to go on their 3rd ride. We'll see how fun they have. It's not going to be that. I don't think it's going to be that exciting, but I think they'll be excited. እንዴት ነበር? ጸዴ ነበር? አንደኛ አማኒ ሰላም በው ወንድሜ ነው። አመመኝ? ምንሽ ነው አመመሽ? ለቤረስ አሱ ጋይስ አንደኛ ሰው ጊቭ አፕ አድርጓል ዛሬ በጣም በሚገርም ሁኔታ። መጀመሪያ ሬት ማድረግ አለብን ሁላችሁም። ስለዚህ አሁን ከ1 እስከ 10 አንደኛ ነው፣ አንድ ደግሞ ዝም ብሎ ነው። ከዚህኛው ከ1 እስከ 10 ሬት አድርጉት። እንዴት ነሽ ብሮ? ሰላም ነሽ? እንዴት ነው? አለ 10 ነው 10 አንቺስ? 5 ብቻ አልተመቸሽም? ኦኬ አንቺስ? 10 7 8 ኖርማል ነው። እስኪ 5 ኦኬ አላዞራችሁም? 10 አንቺስ? 10 ስለዚህ አሁን ደግሞ ውሃው ጋር እንሄዳለን። ይኸው እዚህ ጋር ውሃው ጋር በቃ እዚህ ጋር እንሄዳለን። አይ ጋይስ ሶ አሁን አራተኛው ላይ ልጆቹ ዛሬ እያጫወቱ ነው። ይኸው ትልቁ ልጄ እዛ ጋር ነው ያለው፣ ዋና ትልቁ ልጄ። ይገርማል ጋይስ፣ እንደዚህ ነው አባት መሆን አንዴ ከባድ ነው። My oldest son he's wearing the gray jacket, no gray sweater right there. All my other kids are here right now. You know what I mean? I said, I didn't know.
Oh! But yeah, they're having fun, man. This is what it's all about, bro. This is what it's all about. Guys, አሁን ከሁሉም ልጆቼ ጋር ኢንተርቪው አደርጋቸዋለሁ። ሁሉም ይምጡስ። ወረጀለ እንዴት አሉ? ወርስ ጆዲ? አንተ በስመ አብ እንዴ! አንተ ሳሳደገ እንዴ ወንድ ልጅ ሆኗል እንዴ? ምን አስፈርቶ ነው? እኔ እና እሷ እንልባችን እኮ ጥል ነው ያለው። ጥላለ? ግን በኋላ ከዛ ለምን ነው ወስፋን እስኪ አሁን ሁላችሁም ንስ አሁን ኦኬ ጋይስ አሁን ልጆቼ እንዳለ እዚህ ጋር ያሉት ሬት እናደርገዋለን። we're gonna rate it so ከአንድ እስከ 10 እንዴት ነው? 8 ከአንድ እስከ 10 7 ከአንድ እስከ 10 9 ከአንድ እስከ 10 ከአንድ እስከ 10 8 ትልቁ ከአንድ እስከ 10 ኧረ never again never እሺ አንቺ I would rate it 8 it was fun was it fun የቀረሰው ማን ነው እንዴ አንቺማ ድብቅ ብለሻል ምን ነው አንቺ አትጫወትሽም ሄደሽ ከረሜላ ገዝተሽ መጣሽ እስኪ ሼር አድርጊያቸው ያኛው እንዴት ነበር የውሃው ልብሽ ፈልጎ ሄድሽ ደህና ነው ጋይስ that's it ሬቱ ዘና ነው on to the next እነሱን እዚህ እናስገባች ይሄኛው ጋይስ ሪኮርዲንግ የለውም ውስጥ ናቸው ያሉት ኔክስት ታይም እንገናኛለን ሌትስ ጎ ዙባ ያሉ ጋይስ እንግዲህ እኔ ይገርመኛል ጋይስ ሁሉ መጫወቻ እያለ all these playgrounds they just want to go on the swings manja the swings is just like you can find swings anywhere honestly but kids are kids bro ready set let's go እሺ ጋይሶች ተመልሳችኋል ጆርጂ ሀሲትዬ እንዴት ነበር ፊቴ ተጣበቀ ወይኔ እስኪ ላንሳልሽ አይ ችግር ጆርጂ how was it It was good. It was good? Yeah, they had me remove the shoes? Yeah, cuz 1 out of 10. A 7. A 7? Yeah. That's not bad. Can discuss it. 10. 10? Yeah, better መስፈራ ነበር? አስፈራ? Yeah, that should be picking you up. አይ ነው አነሳሻል። ቃል ያንተስ? አሁን ወሬ? በቃ ትዘላላችሁ። ግን ቆይ እዛ ጋር ትጫወቱ? እዛ ጋር አንቺ ፈርተሻል። አንቺ ፈሪ ነሽ። አንቺ ፈሪ ነሽ። አንቺ ፈሪ ነሽ። ይኸው እዚህ ጋር ናችሁ። ሬዲ ናችሁ? ኤፍራታ ነብሳቸውን አያውቁም ጋይስ ነብሳቸውን አያውቁም። which they're right there. የቀደመ አንደኛ alright so I think ይሄኛው የመጨረሻቸው ነው ገና አልጀመረም አታስቢ እሺ ጋይሶች አሁን እርቧቸዋል? እርቦሻል? How was it? Okay, this one I'll give it like 9 out of 10 because it was pretty scary, like for a minute. For it? Why was it scary? Because it'd be like doing too much, like it'll take you all the way up and then እንዴት ነበረ? 360 ነበር ማድረግ የነበረበት። ቃላብ እንዴት ነበር? አሪፍ ነው? አንተ ምንም ፌዝ አላደረገም። ምንም አልመሰለም። ምንም አልመሰለሽ። አንቺ መስገባሽ መስፈራ ነበር ግን እንዳየሁት ምንድን ነው ማለት የምትፈልጉት? እኔ እዚህ ጋር ዳይሬክተር ነው የምሆነው።
ደርሷል። እስኪ አንድ ፍራይ ስጡኝ እስኪ አበረ አሪፍ ነው። ይዞ አሪፍ ነው። አቢ Bro, I'm tired, guys. I am so tired. Like, I'm actually exhausted. Props to our parents, bro. I don't know how they do it. ቀድሞ መጀመሪያ ምግቡን የጨረሰ ነምበር 1 አይስክሪም ይወስዳል። ቶሎ ምግቡን የጨረሰ Alright guys, and that pretty much wraps the day. They played, they ate dessert, they had fun, they played games, they did everything that they could possibly want to do. It was a pretty successful day. We're gonna have them rate the entire day. ቀኑን እንዳለ ከአንድ እስከ 10 ሬት ያደርጋሉ። እንግዲህ አይታችኋል። each ride ነው ሬት ያደረጉት። አሁን ደግሞ ኮሌክቲቭሊ ቀኑን እንዳለ ሬት እናስደረጋቸዋለን። በሩ ላይ ልንወጣ ስንል የመጨረሻ question አሁን each ride አድርጋችኋል፣ አይታችኋል፣ ተጫውታችኋል ሁሉንም። ስለዚህ ሁሉንም ሬት አድርጋችኋል። አሁን ቱዴ እንዳለ ቀኑ እንዳለ ከአንድ እስከ 10 ስለዚህ ጠዋት ከተነሳችሁ አሁን እዚህ አይስክሬም እስከምትበሉ ድረስ ዛሬ ቀኑ ውሏችሁ እንዴት ነበር የሚለው ከአንድ እስከ 10 ጎ። አንቺ ስንት? 10 አንቺ 1 አንቺ 100 አንደኛ። አንቺስ? ከአንድ እስከ 10 5 ምን ነው ከ5 ጋር ምን አለ? በቃ 5 ማለት 500 ማለት ነው ታይምስ 100። አንተስ? 0 ማለት አይታወቅም። አንቺስ? 10 አንድ ሺህ 10,000 1 ሚሊዮን። እንግዲህ ቀኑ ከ10 ተደርጓል። We'll see you guys on the next video. አሁን ጉዞ ወደ ቤት። Until then, be sure to like, comment, and subscribe. What your favorite part of this video was. I know I don't be saying subscribe on the video, but y'all gotta go hit the subscribe button. Earlier in the video, I told you guys we're gonna do a cost analysis on this entire day trip to compare with the States. So, for the people commenting ጻፋችሁ እንዳለ ቅድም ላይ ምንድነው ይሄ ስንት ዛሬ አወጣው የሚለው ነገር ነበር አይደለ? 10 ልጆች ናቸው። ኤቭሪዴይ በልተው የፈለጉትን ተጫውተው ስንት ነው የከፈልነው? አይ ቲንክ ቲኬት ላይ በደንብ አለማመርኩትም፣ ግን አራውንድ 11 ሺህ ብር አለ። ከ11 ብር ከዛ ደግሞ ምግብ ላይ ደግሞ ስንት አወጣን? ምግብ ላይ ደግሞ like 8 ብር አወጣን። ስለዚህ ስንት ላይ ደረስን? 19 ብር አይደለ? 19 ብር ደረስን። 19 ብር ደግሞ መኪናው ደግሞ የተከራየው ደግሞ ለቀሩ ደግሞ 10 ብር የተከራየው ነው። ስለዚህ ያ ማለት ነው 29 ብር ነው ማለት ነው። እስከ ቲፑ ደግሞ 30 ብር ነው ዛሬ ስፔንድ ያደረግነው። ልጆቹን እንደፈለጉ አጫውተን በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ። ስለዚህ አሁን እኔ ጥያቄ ምንድነው ማለት ታውቃላችሁ፣ I stay in the States, right? So if I took 30,000 and I divided it by, you know, the way we do it is what? 180, right? So boom, it's about $166, right? Now, would we be able to fund 10 kids with $166? I don't think so. Not like the way we did here. But that just kind of goes to show you how much your money stretches out here. For the people that put in the comment section the right answer, I'm gonna have a surprise for you. DM me on Instagram. That's a surprise right now. I'm gonna see you on the next video. Be sure to like, comment, and subscribe.